Namakuru agezweho ni ibintu bikomeye cyane byongeye kuba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urugiye kera ruhinyuza intwari, ibibaye noneho ni operation ntabwo twamenya uko tuyita. Operation karabutaka y'igisirikare cya 23 benshi baravuga neza ko yamaze guta muri yombi General Masunzu. Uyu ni umwe mu bagenerali bakomeye b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC, kandi n'umwe mu bagiye bafata ibyemezo bikomeye cyane byagiye bibangamira by'umwihariko abanyamurenge. Binavugwa neza ko uyu mugabo avuka mu n'umwe mu bagiye bategura ibitero byo kubatsemba no kubarimbura, n'umwe mu bagiye basponsoriza ibitero bikomeye cyane byibasiye Minembwe ndetse n'ibindi bice bitandukanye nk'umurenge uyu. Kandi amakuru akavuga neza ko n'umwe mu bagiye bagambanira abanyamurenge ndetse na FCM 23 muri rusange. Amakuru aragaragaza neza ko General Masunzu n'umwe mu bagiye bagira uruhare rukomeye cyane kugeza ubwo ari we wafashe iya mbere mu kugambanira uwo bahoranye mu gisirikare cya leta ya Kongo, intwari y'abanyamurenge General Ruhunda Michel Makanika, wishwe na drone ariko kukagambane k'uyu mugabo General Masunzu. Niwe kandi wamuhamagaraga kuri telefone amubwira neza ko nawaje kujoininga icyama cya Rwirwano, nyamara biza kurangira ari kumugambanira, icyatumye uyu mugabo ava mu ndake maze drone igahita imurasubwa. Nuko byagenze, ndetse ndakubwira neza ko General Masunzu kandi yagiye avuga amagambo akomeye cyane agaragaza neza ko abanyamurenge atari abakongomani ndetse bakwiye kwirukanwa. Uyu kandi yagiye akora ibikorwa bitandukanye, operation yagiye ayobora akigera mu mujyi wa Uvira. Ni wayisushyiraho amabariyeri akomeye cyane, aho gusohoka muri umujyi wa Uvira ukwerekeza mu bice 23 kontrola bitari byemewe, ndetse naho kuva mu bice 23 kontrola winjira mu mujyi wa Uvira bitari byemewe. Ibyatumye inzara itangira kuvuza ubuhuha mu bice abanyamurenge barimo ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Ubu rero tuvugana ikibazo cyamaze gukemuka, benshi bamaze kwemeza neza ko uyu mugabo ashobora kuba yageze mu maboko ya FCM 23 muri operation ikomeye cyane y'abakomando. Ese ibi bigenze bite? Kwagiye havugwa operation zikomeye cyane 23 yakoze ku ngabo za leta ya Kongo, by'umwihariko mu nkundura yo kwinjira mu mujyi wa Goma. Wabivugwa neza ko abayoboraga FDLR bamwe bagiye bakorwa operation bitewe n'ibitero bagiye bategura, ndetse n'abandi bakomakomeye barimo n'abaguverineri ndetse n'abagenerali n'abandi nk'abacira umwami bagiye bakorwa mu operation arahabutaka. Ubu rero amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya FCM 23 cyasubiye mu tuntu twacyo. Izo operation bivugwa neza ko zitegurwa igihe kandi zikaza gukorwa mu bwitonzi bukomeye cyane, ahari itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare ba 23 babarizwa mu itsinda ry'abakomando badasanzwe, nibo bategura ndetse bakanakora izi operation ku itegeko rya General Sultan Makenga. Aho uru rugamba rugeze noneho bisa nkaho 23 ikwiye guhabwa indabo zayo. Ni gute ushobora gusanga operation nk'ingi igenze neza maze uyu mugabo akaza gufatwa ari muzima nk'uko amakuru aturuka ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo abivuga? Uribaza ngo uyu yafatiwe he? Amakuru asobanura neza ko uyu mugabo yasanzwe mu nzu yaracumbitsemo nk'uko bitangazwa, ndetse bikanasobanura neza ko yasanzwe yamaze no gusinda nk'uko bitangazwa n'abari hafi ahangaha, aho mvikanye amasasa atari menshi cyane, aho aba bakomando ba 23 babanje guhangana igihe gitoya nk'iminota 10 n'abari barinze uru rugo. Uyu mugabo kandi bikavugwa neza ko yaje gusanganywa ndetse n'abagore babiri nk'uko bigenda bivugwa. Uyu kandi General Masunzu bivugwa neza ko ari umwe mu bagiye bagerageza gutanga amabwiriza akomeye cyane. Kuri ubu ngubu rero akaba yamaze kugera mu ntare za Sarambwe, kandi akahagera atabyifuza kuko yamaze kugenda akorwaho operation. Bivugwa neza ko uyu yari afite umugore ndetse akaba yari afite abana ariko batari bari muri ibi bice. Umugore yasanganywe bivugwa neza ko atarasanzwe ari umugore we basezeranye, ariko ibisibyo nje kukubwira ibijyanye na operation. Ibyo byo ni ibintu bisanzwe. Ndakubwira neza ko operation yagenze neza maze intare za Sarambwe zimufata Abu Maduru, ndetse nk'uko Maduru yafashwe na Trump, nk'uko FCM 23 yafashe uyu mugambanye wari warazengereje ubwoko bw'abanyamurenge. Uyu yagiye hagarara ahari gutemerwa abavuga ururimi rw'ikinyarwanda, ndetse yagiye hagarara aho abanyamurenge bari gutwikwa. Uyu kandi yagiye atuma gutwikira abanyamurenge ndetse no kubamenesha. Ibi kandi bikaba bisa nkaho bishobora kuba bibaye igisubizo gikomeye cyane, akawamugani ngo ihora ihoze. N'amakuru agezweho rero muri operation ngiye kukubwira uko iyo operation yagenze, ariko no operation tutarabona amakuru ahagije. Gusa n'amakuru agezweho yemeza neza ko uyu mugabo yaba atakiri mu maboko ye. Ni operation yakozwe n'abakomando ba 23. Operation yari igoye ku buryo bivugwa neza ko yagiyemwe abakomando batari munsi ya 16. Ubundi ibi ntabwo bisanzwe, abakomando bangana
bingana gutya muri operasiyo ntabwo bibaho, ndetse bari kumwe n'abandi basirikare bari kugenda bagerageza kuba nka backup mu gihe haba hagize ababitambika. Ibi kandi byagezweho 100% uyu mugabo asangwa iwe mu rugo, aho bivugwa neza ko yari yamaze no gusoma agacupa. Nanone ntabwo ari we kuko n'inzu abacumbikiwemo, ndetse aho agenda atangira amabwiriza ndetse anakorera inama na bamwe mu basirikare bari munsi ye baba bagomba kujya ku birongo y'imbere ku rugamba. Ngira ngo uyu nguyu ntabwo bagomba kugerayo, ndetse kireka iyo bibaye ngombwa akajya gutanga amabwiriza, ariko nanone agerayo akanya gato. Uyu rero Generali Masunzu, amakuru akavuga neza ko amaraso y'abanyamurenge yamennye nawe ashobora kumeneka mu gihe FCM 23 yaba yamaze kumushyikira mu biganza byayo koko, ariko kandi bikavugwa neza ko iyi operasiyo yamenetsemo amaraso. Turamenya bapfuye ku ruhande rwa FCM 23 muri aba bakomando, ariko kandi nanone bivugwa neza ko abarindaga uyu mugabo bose bo bamaze kuba bicwa ndetse bamaze kuraswa mbere y'uko uyu mugabo afatwa. Ni inkuru zigezweho kandi ni inkuru dukomeza gukurikirana tugasobanukirwa ibijyanye n'iyi operasiyo, ndetse niba koko uyu mugabo yaba afitwe na FCM 23 benshi bakavuga neza ko cyaba ari igitego cy'umutwe izi ntare za Sarambwe zongeye gutsinda. Namakuru agaragaza neza ko 23 yakomeje kuguma mu ngamba nta gucika intege, mu gihe benshi bagaragaza neza ko gukurwa muri uyu mujyi wa Uvira bishobora kuzayigiraho ingaruka zikomeye cyane. Intare za Sarambwe zakomeje kuguma mu birindiro byazo, ni naho zikomeze kuva zijya gukora izi operasiyo karabutaka. Operasiyo 23 yakoze ku bayobozi b'igisirikare cya leta ya Kongo ni nyinshi cyane, ngira ngo urabizi. Za Sake habereye operation atandukanye, ndetse mu nkengero z'umujyi wa Goma 23 kugira ngo ifate umujyi, nuko bamwe mu bayobozi b'igisirikare bari bagiye bafatwa muri operasiyo nk'izi ngizi. Ubu rero bisa nkaho uyu mugabo Generali Masunzu nawe yamaze kugenda ahigishwa uruhindu maze biza kurangira afashwe. Ni mu gihe yagiye agaragara no mu migambi yo guhitana Sematama Generali watwirwaneho, nawe wagomeje kugenda ahagarara mu mwanya wa Michel Makanika. Ibintu rero benshi bavuga neza ko iyi nkuru turaza kuyisubiramo, ariko reka tujye mu zindi nkuru. Iyi turaza kuyigaruka twamaze kumenya aho aherereye kugeza ubu, aho intare za Sarambwe zamujyanye, ndetse tukubwira buri kimwe cyose ku bijyanye n'iri fatwa rya Generali Masunzu wazengereje igisirikare cya FCM 23 ndetse n'abanyamurenge muri rusange. Igisirikare cya 23 cyamaze gutwika Square 25 bivugwa neza ko yagombaga kuza kurasa mu bice bikontorwa na 23 ngo ari kwigahera Minembwe. Amakuru agezweho aragaragaza neza ko igisirikare cya FCM 23 muri operasiyo ikomeye cyane. Bivugwa neza ko Square 25 ubundi yahagurukiraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hani ku butaka bw'u Burundi, ikaza ku muvuduko udasanzwe igatangira kurekura amakompora igeze mu bice bya Mikenke aho ibirasa Minembwe. Ngira ngo mwagiye mubibona abanyamurenge abarimo General Sematama ndetse n'abandi mu gisirikare bagenda berekana aho ibikompora bya Square 25 byagiye bicukura, ndetse bisa nkaho bari bagamije kurasa bagasenya iyi mihana ya Minembwe hose hatuye abaturage. Kuri ubu rero iyi Square 25 ntabwo yagombaga guhagurukira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho iki kirere iza igisirikare cya 23 cyamaze kugenda gitagetinga uko kigenda kidisturbinga ndetse no kugerageza kuyihanura, nubwo biba bitoroshye, ndetse yaje kuruba ijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bivugwa neza ko ariho yagombaga guhagurukira. Ho ni hafi iza irasa izenguruka yigendera, ndetse igasiga ihagiza amatongo. Nyamara 23 ibi ntabwo yari kubyemera, yahise itegura operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karahabutaka, operasiyo isa naho ifite imbaraga z'umurengera. Biravugwa neza ko igisirikare cya FCM 23 cyakoze operasiyo isa naho ariyo kujya kwangiza iyi Square 25, kandi byagezweho. Amakompora 6 yose yarashwe kuri Square 25 yari herereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani, yaje gutuma iyi Square yangizwa, ndetse biza kurangira iyi Square igize ikibazo gikomeye cyane ku buryo itashobora kongera guhaguruka. Amakuru aravuga neza ko ibi rero byatumye igisirikare cya 23 cyongera kugina intsinzi. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane mu guhangana na Square, ku buryo ushobora kuza kuyiburizamo kuza kukurasa, ndetse ukayiburizamo kuza kugabaho ibitero. Mu by'ukuri ibitero byo mu kirere bikomeye cyane byagiye bigaragaza, ndetse bigaragara ko byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya FCM 23, kandi ni mu gihe igisirikare cya leta
ya Kongo cyaguze ibikoresho byinshi cyane. M23 iza kubona ko ishobora kutabona ubwirinzi bw'ikirere ishyira hose, ndetse amakompura ndetse n'intwaro zo guhanura iyi Sukhoi biba bisa naho byihagazeho, dore ko ushobora no kubikoresha ntibigere ku ntego. M23 niyo mpamvu iri kugifata operasiyo, igafata initiative yo gukora ibitero nk'ibi ngibi byo kujya kwangiriza ibi bikoresho aho biri mu gihe biba bitarajya ku rugamba. Ibi rero byahawe izina rikomeye cyane yo kuvuga neza ko ari operasiyo umucunguzi. Abanyamurenge nibo bazanye ibi ngibi. M23 yo yamaze kuba yagera ku ntego, ariko biravugwa neza ko ingabo z'abarundi zimo ziraririra mu myotsi. Abasoda b'u Burundi bari bahawe order yo kuza kwataka banyuze muri Plaine de Ruzizi, maze ingabo za leta ya Kongo FARDC ziri kumwe na Wazalendo bakaza kunyura kuri kote ya Mikenke neza ngo bagana Puezero ku munara. Ibi rero byaje byose kuzamba, kuko iyi Sukhoi bivugwa neza ko iyo igiye gutambuka igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi baba bari tayari kugira ngo baze guprofitira muri kuguhungabana kw'abasirikare ba M23, kuko iki kidege kiba kirimbura cyane, kirekura amakompura ku buryo ubusanga gishobora gukubita kompura neza umusozi ukabarengaho. Ibi rero nibyo M23 yarwanyije. Abarundi igitero bari gukora bahise bagihagarika, kuko bisa naho icyari kubacira inzira cyari cyamaze kwangizwa ndetse bitagikunze. Ibi rero nibyo biri gutuma abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC basa n'abarira mu myotsi. Ingabo z'u Burundi zari zamaze kwikokinga, ndetse nizo zari zihedinze, kuko nizo zari bwatakire ku gice kirimo ingabo zikomeye cyane za M23 hariya muri Plaine. Ibi rero byaje kurangira bitagezweho, indege ntiyahagurutse. Igisirikare cya M23 amakompura 6 neza Kisangani. Aha rero si ubwa mbere M23 ibikoze, ngira ngo mwabyumvishe. Dr Oscar Barinda, umwe mu bavugizi ba M23, avuga neza ko M23 igaba ibitero bimwe na bimwe. Icyo gihe yari yabikoze nanone Kisangani, aho yangije amadrone ndetse n'abacancuro bayakoreshaga baza guhita banimuka. Ibi byatangajwe na Oscar Barinda, umuyobozi muri M23, wavuze neza ko M23 ibi bitero bikora mu rwego rwo kuburizamo ibi bisasu ndetse n'ibibombe biba byapanzwe kuza kuyirasaho. Ibi rero M23 yongeye kubisubiramo, amakompura 6 yose yangije Sukhoi 25, dore ko yaguye ari urufaya hano muri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha rero M23 ibi ngibi ibikoze biba birenze kuba yafatira intwaro nyinshi kica abasirikare, kuko iki kidege cyarayizengereje cyane. Kandi ngira ngo murabizi ko igisirikare cya leta ya Kongo zari Sukhoi 3, ubu nkeka ko iyi ariyo yari isigaye, kuko izindi zagiye zihanurwa, izindi zagiye zangizwa. Ngira ngo iya mbere yasigaye Igoma, mwarabibonye mu ntambara yasigaye Igoma, ubwo hari hasigaye ebyiri, indi nayo yaje guhanurirwa niba ari Kavumu hafi aho. None ubu amakuru agezweho aragaragaza neza ko yari isigaye ishobora kuba ari iyi ngiyi yonyine, maze igisirikare cya leta ya Kongo gihangana na M23 banyuze ku butaka. Sibyo ko banafite n'amadrone nyine bagomba gukoresha, izi drone zo mu bwoko bwa CH4. Ibi ariko ntabwo biba bikomeye cyane nko kuza guhangana n'iki kidege cya Sukhoi 25 kiba gifite ubushobozi bwo gukurura amashusho, amajwi. Iki kintu ni kibi cyane, kiba gikurura, gifite amakamera akurura neza no munsi y'ibuye, kiba kikureba neza kirekura kompura aho muherereye mwese, mukaza kugenda mubaza ibibaye. Ibi rero M23 yabigezeho. Abasore rwose benshi baherereye mu bice bitandukanye bya Minembwe bakomeye amashyi M23 amadu, baravuga bati ibi ni ibintu byari bikenewe, ndetse ni igikorwa cy'ubutwari M23 ikoze. Ibi rero byahaye M23 avantage ikomeye cyane. Benshi batabasore bakwiye kwigurira akantu ndetse bakaza kwishimira iki gikorwa bakoze. Utaza kumva ngo ni Kisangani ukagira ngo M23 iri hafi aho. Ni operasiyo yakozwe yo kuza guca ahatandukanye kugira ngo baze kwegera aho bashobora kurekura aya marokete yerekeza kuri iki kibuga cy'indege cya Kisangani. Kandi si ubwa mbere babikoze, maze igisirikare cya leta ya Kongo kikagenda kibeshya ngo ni ikibuga cy'indege ngo cy'abaturage cyamaze kwangizwa, kugira ngo M23 ibe yafatirwa ibihano. Byagiye bivugwa cyane ko M23 ngo yataye ikibuga cy'indege gikoreshwa n'abaturage ngo cya Kisangani. Mu by'ukuri hano hamaze guhinduka nk'ikibuga cy'indege cya gisirikare. Ibi byose igisirikare cya leta ya Kongo kiba kivuga aba ari ugushyashyariza M23 yongeye kubakosora ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo FARDC noneho cyasabye abacancuro nabo kwifatikanya n'abandi bakaza kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. Mu busanzwe aba bacancuro ntabwo bagaragaraga ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bifashishwaga mu bijyanye na tekinike ndetse na tekinoloji, harimo gukoresha izi drone, kuba bamenya setting ndetse n'ibindi bikoresho bya gisirikare, bakagenda banatrackinga aho umwanzi yabaherereye bakoresheje ama devices bagiye bafite atandukanye. Kuri ubu ibi byose bisa nkaho nta musaruro
umusaruro ukomeye byagiye bitanga, kuko ibi bitero hari aho byagiye byangiza ndetse bigahitana abaturage mu Minembwe n'ahandi, byagiye ndetse binagabwa kuri AFC-M23 ikagerageza kwirinda kubikora kenshi, na M23 ihangana nabyo byaje gutuma ubushobozi bw'iki gisirikare cya leta ya Kongo busa naho bwamaze kuba nkene. Abacancuro se baraza kumenya kurwanira muri iyi misozi koko biba bisa naho bigoye? Ese baraza kumenya guhanganira muri iyi misozi ko byagiye bigaragara neza ko uretse n'abacancuro n'ingabo za Angola zaje zishaka kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba zagiye zipfa nka bwa bushwiriri? Ibi rero bikaza kugenda bivugwa neza ko noneho igisirikare cya leta ya Kongo FARDC gisa naho kirangiye. Ibi kandi birashimangirwa nuko aba basirikare yaba bangora bagiye baza, abasirikare bose uretse abarundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo zisanzwe ziri kuri ubutaka. Abarundi kandi nabo bafashwa nuko kirima n'imwe bahana imbibi, ndetse biba bisa nkaho bari ku butaka bwabo. Imyitozo bagiye bayikorera mu bice bisa n'ibyo bari kurwaniramo, nta tandukaniro riba ririmo, bitandukanye n'aba baba baza by'umwihariko abazungu bo byagiye bibagora cyane. Mbese ni ibintu bikomeye cyane. Imisozi n'amashyamba, ibaya, imigezi n'ibintu bisa nkaho bigoye uwo ari we wese ushobora kuza muri izi kondisiyo atabimenyereye, n'ibyo bisangamo bikarangira umusaruro wabo ubaye nkene muri rusange. Amakuru aragaragaza neza ko noneho bafashe umwanzuro wo kwiyambika ibiri nk'amashara. Benshi bakavuga neza ko abacancura impamvu bamaze kwambara ibi ngibi ari uko baba bagaragara cyane, ndetse bakaba baramaze kumenya amakuru neza ko M23 ibiri kubahigisha uruhindu ku mirongo y'imbere ku rugamba ari bo ibishaka cyane ku rwego iba isa naho ari bishaka kumvisha cyane, kuko iyo bamaze kuba nkaho bacika intege n'izindi ngabo zicika intege, akenshi M23 yabikoraga mu rwego rwo gukomeza kugenda iburizamo ibi bitero bikomeye cyane biba bigenda bigabwa ku birindiro byayo binyuze mu kirere. None isa nkaho yamaze kugera ku ntego. Ubu ngubu ni vuta ni kuvute, neza ibintu bigenda birushaho kuba danje ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo. Ariko uko bimeze muri iki gice cya Kivu y'Amajyepfo, yaba Uvira mu nkengero zaho, ibice bitandukanye bya Mikenke, Pwezero, Minembweho, ubu tuvugana nta musirikare wa Wazalendo cyangwa FARDC n'umurundi uhabarizwa. Intare za Sarambwe n'Amaduba arahigaruriye ibice bitandukanye bya Prene ndetse n'ahandi hatandukanye. Aha hose bisa nkaho igisirikare cya M23 kuba cyahakontorora biri kucyorohera, bitewe nuko ingabo z'u Burundi zacitse intege muri iyi minsi. Benshi bavuga neza ko zikeneye motivasiyo ikomeye cyane, ziragaragara ariko zisa naho zamaze kunanirwa, ndetse bikagaragazwa neza ko n'ibitero byo mu kirere by'igisirikare cya leta ya Kongo bisa naho byamaze gucika intege. Ibi byose kandi biragenda bigarukwaho, benshi bakavuga neza ko M23 yo yakomeje kugenda igira consistency guhozaho, ndetse ikaza gukomeza kugenda igora igisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubwo kije kunanirwa. Amakuru akavuga neza ko AFC-M23 nubwo itarinjira uyu mujyi wa Uvira, bigaragara neza ko izi ntare za Sarambwe ziri tayari, ndetse isaha n'isaha hashobora kuza kugaragara ikintu gisa naho kidasanzwe. Ariko kandi nyuma y'uko itegeko ritaratangwa, benshi bavuga neza ko inzira zose zamaze gucibwa, izi ngabo za leta ya Kongo ziba zihangana no gusubizamo M23 inyuma, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ibikoresho ni byinshi cyane izi ngabo zifite mu mujyi wa Uvira, ndetse zifite na tekinoloji uretse ko yamaze kugenda yangizwa. Benshi bakomeza kugenda bibaza uko bigenda kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo zikomeje kugenda zitsindwa mu bice bitandukanye. Benshi ariko bamaze kumenya impamvu ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarundi FDNB batagira consistency cyangwa se batagira icyo twakita nko gufokasinga ngo bahozeho, kubera ko M23 yaje kuba yamenya umuvuno mushya. Benshi bagiye kumenya ingabo za leta ya Kongo n'abarundi baratatanye. M23 yagiye yifashisha operasiyo zitandukanye, igashaka ukuntu ihitana bakuru muri ibi bisoda byombi, yaba FARDC ndetse na FDNB, ikabagaho ibitero. Iyo abakamandazi bamaze gupfa, abasigaye bagira inequilibre ku buryo baba badashobora guhangana nk'uko byari bisanzwe, bacika intege. Babumva niba kamanda yapfuye n'uburyo abarinzwe, babumva nabo nta garanti bafite, kandi bo bari kugaragara ku mirongo y'imbere mu rugamba, amasasa avuza ubuhuha. Ibi byagiye bigora rero izi ngabo za leta ya Kongo kugeza ubwo
benshi bagiye bavuga neza ko izi ngabo mu rwego rw'uko M23 yagiye yica abari bahedinze ndetse ku mirongo y'urugamba ibintu bigakomeza, hagiye hagaragara icyuho gikomeye cyane mu miyoborere kuko hazaga abayobozi bashya bataramenyera ikibuga mu gihe batangiye kumenyera nabo bakagabwaho ibitero ndetse operasiyo zitandukanye twagiye tuzibabwira. Ibi rero byagiye bituma igisirikare cya leta ya Kongo gicika intege umunsi ku munsi, kandi ntabwo byagiye biba ku ngabo za leta ya Kongo FARDC gusa, byagiye binagaragara no ku basirikare batandukanye b'u Burundi, ahagiye hagwa abasirikare benshi cyane baturutse ku butaka bw'u Burundi kandi basaga naho aribo bayoboye bagenzi babo. Bemeza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo binyuze mu makuru yamaze guhabwa n'ubutasi bw'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwamaze kumwemeza neza ko yamaze gucirwa umugambi na M23 ndetse yatangiye gutega imitego ikomeye cyane, yamaze kugera muri bamwe mu bahafi kuri iyi leta ya Kinshasa ndetse batuye hariya i Kinshasa mu murwa mukuru, harimo abanyepolitiki bakomeye cyane babonana kenshi umunsi ku munsi na Tshisekedi, harimo kandi na bamwe bo mu nzego za gisirikare ndetse n'iz'igipolisi bamaze kuba bamenyana na M23 bakemerana gukorana bya hafi kugira ngo Tshisekedi abe yatembagazwa ku butegetsi cyangwa se abe yabirandurwa iyi ntebe yicayeho ashaka no kongera gukomeza kwicaraho yo kuyobora umukuru w'igihugu cyangwa se yo kuba umukuru w'igihugu cya Kongo aze kuba yayibirandurwaho mu buryo bworoshye. Ubu tuvugana ngo ubutasi bwe nubwo butaramenyesha uyu mukuru w'igihugu, ubwo ndavuga Tshisekedi aba afite umugambi ndetse abashaka gukorana na M23 ngo hari amajwi yumvikanye M23 isa naho iri gukomfirima ko bamwe mu bayobozi b'igisirikare ndetse n'inzego z'igipolisi ndetse n'abandi banyepolitiki bakomeye cyane bo mu ishyaka riri ku butegetsi hari y'Kinshasa bamaze kuba bafata umwanzuro ukomeye cyane wo kwemera gukorana na M23 nyuma yo kutabona aho icyerekezo kigana cy'ubutegetsi bwa Tshisekedi ubu tuvugana arashinjwa kuba nta terambere na rito yayigeze akorera abaturage be kuko benshi bagiye babimushinja, akitwaza ko igihugu cye kiri mu ntambara, nyamara ubunini bwa Kongo bagiye bamwereka ko intambara iri mu gice gito cyane ugereranyije n'uko Kongo ingana, kuko intambara iherereye muri Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru mu gihe ibindi bice byose bisigaye kandi ibice binini cyane nta kigeze gikorwa ngo hagire icyahindura ubuzima bw'abakongomani. Nta muhanda, nta bitaro bishya, nta kintu kigaragaza neza ko hari ibyakozwe. Ibyo benshi bavuga neza rero ko ibi ari byo bari kumutega kugira ngo babe bamutembagaza ku butegetsi ndetse bakuranye na M23 yo itanamworoheye kugeza kuri ubu. Ibitero bya M23 bikomeje guturuka impande zose nk'uko bikomeje kugenda bigaragara, benshi bakagaragaza neza ko izi ntare za Sarambwe zitazahagarara na gatoya kuko hakomeje kugenda humvikana ibisa nkaho ari biturika biremereye cyane hafi n'umurwa mukuru i Kinshasa. Bemeza neza ko uyu mugambi wamaze kugenda ucurwa ndetse watangiye kugenda ushyirwa mu bikorwa. Tshisekedi akimara kumva izi nkuru yamaze gushya ubwoba, bivugwa neza ko yamaze guhamagara nyene cyubahiro Son Excellence nyine perezida w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, akamubwira neza ko nawe yisanze muri uyu mwandiko w'abagomba guhitanwa na M23. Ibi biraza kwibazwaho koko niba M23 ifite umugambi wo kuba yagirira nabi perezida w'igihugu cy'u Burundi. Benshi bahise bavuga neza ko naho M23 yakomeje kugenda yihangana ndetse ikabembekereza u Burundi kuba itarigeze irasa na rimwe mu mijyi itandukanye kandi yari bifitiye ubushobozi hariya nyine ku butaka bw'u Burundi, mu gihe abarundi bo bagiye boherezwa kurwana nayo cyangwa se bakagaba ibitero kuri M23 ndetse no ku birindiro byayo, bigakomeza kugenda bigaragaza urwego rukomeye cyane iyi ntambara yamaze kugenda ifata, kuko uyu mwandiko uri kwisangwamo aba bakuru b'ibihugu byombi nk'uko bigenda bitangazwa. Ubutasi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bukomeje kugenda bugaragaza urwego rudasanzwe busa naho ari ukumviriza bimwe mu bikoresho by'itumanaho bya M23 nanone byongeye kwisubiramo kuri iyi nshuro nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ubu tuvuga n'ubwoba ni bwose i Kinshasa ndetse n'i Bujumbura n'Igitega, kuko bivugwa neza ko uyu mugambi wamaze kunozwa ndetse Tshisekedi nawe yatangiye kugira ubwoba. Benshi batangiye kwibaza neza ko Tshisekedi ashobora kongera gufata umwanzuro wo guhungira mu gihugu cy'Ububirigi, kuko akomeje no kugenda ashinjwa kudakunda igihugu cye, kuko hagaragaye ibimenyetso byerekana neza ko afite ubwene gihugu bw'igihugu cy'Ububirigi, ibintu ubundi bidasanzwe cyangwa se bisa naho bitemewe ko
perezida w'igihugu agira ubwenegihugu bw'ikindi gihugu. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda bimushyira ku gitutu gikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda abigaragazwa. Twigire ahitwa Gatoyi hariya za Masisi hakomeje kugaragara amakompura aremereye cyane. Igisirikare cya M23 cyongeye gushyiramo ibirometero byinshi cyane hagati yacyo n'ingabo za leta ya Kongo kuko bakomeje kugenda bahanganira muri ibi bice. Gusa amakuru aturuka hakurya aravuga neza ko urugamba aho rugeze ubu ngubu igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kubona neza ko kwisubiza ibi birombe bya Rubaya bisa naho bigoye, ahongeye kugaragara ingabo bivugwa neza ko zishobora kuba ari iz'Abafaransa bitewe na kampani imwe mu z'Abashinwa zibarizwa hariya Rubaya zicukura amabuye y'agaciro ndetse mu nyungu za M23, dore ko imisoro ndetse n'ibindi byose bamaze kugenda babidiringa mu izina rya M23 bitewe n'uko aricyo gisirikare gikontorora muri ibi bice. Abanyamurenge bagera kuri 5 bishwe ndetse abandi bagatwikwa ndetse batwikwa n'izi ngabo z'u Burundi zabafatiye mu nzira ubwo bari bavuye mu materaniro y'Isabato nyine nk'uko byagiye bigaragara. Ni inkuru iteye agahinda ndetse ni inkuru ibabaje cyane. Ahangaha benshi baremeza neza ko ingabo z'u Burundi zakoze mahajabu ku buryo bukomeye cyane, ni amakosa akomeye cyane ndetse n'ibyaha bikomeye cyane ingabo z'u Burundi zongeye gukorera kuri ubutaka bwa Kongo. Ibintu bisa nkaho mu by'ukuri abantu benshi bakomeje kwibaza kuri ibi bintu biri gukorwa n'igisirikare cy'u Burundi. Ibintu bisa nkaho byabaje benshi cyane ariko byagera ku banyamurenge aho baherereye ku isi hose, dore ko no ku butaka bw'u Burundi hari abariyo aba bakomeje kugenda baririra mu nzu ndetse agahinda karabashengura. Abishwe batwitswe baburogaga basaba imbabazi batakamba. Mu by'ukuri nta cyaha na kimwe bashinjwaga uretse ko ingabo z'u Burundi zumvishe zishaka kubatwika ndetse ibintu byabaye na wazarendo zihari ndetse n'abasirikare 2 b'igisirikare cya leta ya Kongo nk'uko bitangazwa. Ibi ngibi byabereye neza hafi na Poezero nk'uko bitangazwa, ariko nanone bifatwa nk'igikorwa cy'ubugwari, igikorwa cyo kuza kwica abaturage badafite intwaro badahanganye nawe mu rugamba. Ibindi byaha by'intambara bikomeye cyane byamaze kugenda bigerekwa kuri perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro Evariste Ndayishimiye ukomeje kuba yakohera ingabo ze kuri ubu butaka zikifatikanya n'imwe mu mitwe y'iterabwoba harimo FDLR ndetse n'izi wazarendo zikomeje kugenda zikora ibyaha bitandukanye kuri ubu butaka. Ni inkuru rero zibabaje benshi cyane, ariko nubwo bimeze bityo ubu ntabwo twatinya kuvuga neza ko Twirwaneho ikomeje kugenda ihagarara mu birindiro ihangana n'izi ngabo z'u Burundi. Benshi bavuga neza ko izi ngabo z'u Burundi nibi zakoze ari ukubikoreshwa n'ikimwaro kuko bigaragara neza ko zatsinzwe mu bice bitandukanye ndetse zigakomeza kugenda zizerera ndetse zomongana, bisa nkaho zidagifite groupe yaho zibarizwa cyangwa se barracks aho bagomba kuba bari mu kampu kugira ngo babe bikusanya ndetse bategurire ibindi bitero. Mu gomeza kuzerera ndetse basa naho badafite aho berekera bagenda biyenza ku mwisi n'umugenzi, bivugwa neza ko ariho bahuriye n'aba abaturage bahise basabwa ibyangombwa byabo kuko n'ubundi byagaragaraga ko bari kwerekeza mu bice by'Abanyamurenge. Aba rero bahise babagirira nabi ndetse ibintu no kubivuga bisa naho biteye agahinda ndetse bibabaje cyane. Ibyaha by'intambara bikomeje kugenda bikorwa n'iki gisirikare cya leta y'u Burundi ndetse n'ingabo za Kongo mu bice bitandukanye, by'umwihariko muri ibi bice ho bikomeje kugenda bihumira ku marari. Ibice bitandukanye by'inkengero za Uvira hakomeje kumvikana amasasu menshi cyane nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga. Amasasu bivuga neza ko ari kuraswa hagati ya wazarendo ndetse na Twirwaneho MRDP. Bikagaragara neza ko umujyi wa Uvira utari mu kangaratete nk'uko byari bimeze mu minsi 3 ishize, ariko nanone benshi bamaze kwemeza neza ko ibyo M23 ikomeje kugenda ikora bisa naho ari ukwigiza intwari imbere, bishobora kuba biri gutanga ubutumwa bukomeye cyane yaba hano muri Purene ndetse n'ibindi bice. Amakuru aragaragaza neza ko ingabo za M23 zitigeze zijya kure na gatoya kuko zakomeje gucungira hafi biri kuba kuri ubutaka bwa Kongo, by'umwihariko muri ibice byegereye umujyi wa Uvira. Ingabo z'u Burundi ari nyinshi ndetse zikomeje kugenda zikora ibimeze nkaho ari amakosa akomeye cyane. Reka twambuke tujye ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye akomeje kugenda ahura
n'ibibazo bikomeye cyane, imitego ari gutega uyu mugabo. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko kugira ngo yamamazwe ndetse aze kugera ku ntego zo kuba umukuru w'igihugu muri ubu buryo bisa naho bigoye. Abarundi benshi cyane basa naho bagaragaza ko barakariye uyu mukuru w'igihugu cyabo bitewe n'uko ubu tuvugana abarundi baravuga neza ko inzara inuma, inzara ivuza ubuhuha, nyamara igihugu cyabo cyarishoye kigashora imwe mu mitungo ndetse n'ibyari gufasha abaturage kuba bameze neza mu bijyanye n'intambara. Abarundi barashinja perezida w'igihugu cyabo ko yishuye mu ntambara yatumye bagira crise ikomeye cyane. Abasirikare b'u Burundi ku butaka bwa Kongo barahuzuye muri iyi mirwano. Ibi byose bakomeza kugenda babyegekaho perezida w'iki gihugu nyine cy'u Burundi, kuko niwe wagiye utanga itegeko ryo kohereza aba basirikare. Ibindi bakagenda babimwegekaho bavuga neza ko n'ubundi muri iyi manda irangiye nta kintu kizima yabakoreye uretse kohereza abasirikare be cyangwa se abasirikare b'iki gihugu mu mirwano idafite aho ihuriye n'igihugu cyabo. Ibintu bavuga neza ko byabababaje cyane. Kugeza kuri ubu ngubu rero benshi baravuga neza ko agahinda ari kose, ndetse bakomeje kugenda abarundi basa n'abavuga neza ko uyu mukuru w'igihugu rwose ibyo kuba yakongera kukiyobora yari akwiye kuzibukira. Ariko benshi baravuga neza ko n'ubundi Uburundi iterambere ryabwo rigenda gake gake ugereranyije n'ibindi bihugu byo mu karere, uretse na Tshisekedi witwaza neza ko ngo ari mu ntambara, akavuga neza ko ari byo bituma adakora ibikorwa remezo, nyamara akabazwa impamvu n'ibice bitarimo intambara, kuko Kongo ni nini, igice kirimo intambara ni igice gitoya gikomeje nabyo kugenda bitagaragaramo ibikorwa by'iterambere. Ibi byose bigakomeza kugenda bicanga abakongomani n'abarundi. Ni nk'uko rero bakomeje kugenda bashinja perezida wabo ko iterambere ryabo rigenda bigura intege. Hongeye kumvikana ibisa naho ari inkuba zikubitira mu matwi ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi General Evariste Ndayishimiye wari wiyemeje gutanga ibishoboka byose kugira ngo igisirikare cye kize kuba gifasha ingabo za leta ya Kongo kwerekeza mu bice bya Gatogota na Kamanyora. Mu gihe 23 yemeye kurekura ibice birimo Kabunambo ya mbere na Kabunambo ya kabiri, ikarekura Mitamba, ikarekura Purene d'Oruzizi ndetse n'izindi nzira zerekeza hano za Gatogota ndetse na za Kamanyura. Izi ngabo rero za leta ya Kongo zari zafashe umugambi zifatikanyije n'abarundi, umugambi wo kwerekeza muri ibi bice ndetse ngo bakahigarurira nyuma y'uko 23 yari yamaze gufata umwanzuro wo kwerekeza za Fizi nk'uko byamaze kugaragara hariya mu mujyi wa Baraka. Rero muri territoire ya Fizi 23 yakomeje kuhakubitira ingabo z'abarundi ndetse na FDLR, nuko abarundi bigira inama yo gukoresha imbaraga z'umurengera bazana ibitero muri ibi bice, dore ko bari kuvuga neza ko nibibakundira bahita bafatiraho bakerekeza za Bukavu. Ariko se ibibabayeho ninde uzabibuka ko babaye nk'abakubiswe n'inkuba itagira amazi? Ubu tuvugana ingabo z'u Burundi zamaze gupfa ari nyinshi cyane mwa bino bice, ndetse bisa nkaho zakubiswe n'inkuba mu muvuduko udasanzwe wa 23 full stop ikomeye cyane, ibarashisha indege ngoko bwa Apache Helicopter ko bari bamaze kwinjirira ku buryo bukomeye cyane izi defense za 23, ariko bisanze bameze nk'abakubiswe n'umuriro w'amashanyarazi. Ubu tuvugana haravugwa ibirokete biremereye cyane, amakompura ya 23 yagiye agasekura bya burende by'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari kwifashisha muri uru rugamba. Ikimeze nka deplacement ndetse no gusheringa bihita bihagarara, icyatumye abarundi n'ingabo za leta ya Kongo batangira kwirukanka amasigamana. 23 hano rero yamaze kugufata no kwirukanka ugwa mu mitego ikomeye cyane y'itsinda rikomeye cyane ry'abakomando batega imitego. Benshi bavuga neza ko ari mu mitego mibi cyane yagoye ingabo z'u Burundi. Ubu byongeye kuba muri ibi bice, nagahinda gakomeye cyane ku ngabo z'u Burundi. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cy'u Burundi gisa naho kiri gukubitwa umujyo ndetse amajya n'amaza. Kuri ubu benshi bakemeza neza ko amarira menshi iki gisirikare cy'u Burundi kirimo kirarira, abenshi ari bo bari kuyitera. Igisirikare cy'u Burundi kandi cyongeye kugaragarizwa ko kititaweho na gatoya nyuma y'uko aba basirikare batse ramforo y'abasirikare bagomba kuza kubatabara nyuma y'uko bari bamaze kwisanga baguye mu mutego. Ariko biza kurangira u Burundi abakamandazi bayoboye urugamba banze kohereza abasirikare kuko bari bazi neza ko nabo bari bupfireyo. Ibintu bizakomeza kugenda biba agaterera nzamba. Nuko bimeze rero, reka nkubwire nanone ibyongeye kuba i Kinshasa.
ubu tuvugana i Kinshasa haravugwa abasirikare bakomeye baje gufatwa nk'abagambanyi nyuma y'uko bimenyekanye neza ko bavugana na bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse na perezida wahoze ari perezida w'iki gihugu cya Kongo Joseph Kabila. Ibi byose bikagaragazwa na bimwe mu bimenyetso bamwe bavuga neza ko iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda gikurura binyuze mu butasi. Ubu tuvugana rero hongeye kumvikana igisa naho ari umwuka mubi, aho Tshisekedi yamaze kuvumbura neza ko ngo hari abashaka kumwirenza bakaba bamutembagaza ku butegetsi. Ibi byose bigaza gukomeza kugenda bishimangirwa nuko yakomeje guca amarenga ko yari yagamijwe gutegwa, ndetse aba basirikare bakuru bakaba bamaze gutabwa muri yombi. Ntibaratangazwa kuko iperereza rigikomeje, ariko ngo muri telefone ngendanwa zabo hasanzwemo kominikasiyo ikomeye cyane ya bamwe mu bayobozi ba M23 ndetse n'umwe mu bahoze bayobora iki gihugu Joseph Kabila uherereye i Goma, ndetse nawe winze kuri M23 nk'uko babivuga. Ubu rero bikaba byatumye aba basirikare baza gufatwa nk'uko bitangazwa. Ese ibi ngibi biraza kuba igisubizo kuri Tshisekedi wamaze kwinjirirwa, dore ko na bamwe bo mu nzego bivugwa neza ko n'abarinda umukuru w'igihugu n'umuryango we Republican Guard ubu ngubu nabo basa naho batari kumva kimwe filozofi ya Tshisekedi, nabo ngo bamaze gucikamwe ibice. Benshi baribaza uwamaze kubagumura, aho igisirikare cya FDLR uyu mutwe w'iterabwoba w'inyeshyamba ukomeje kugenda ugerageza kugaba ibitero mu bice bikontororwa n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo. Ubwo ni M23 abasirikare b'uyu mutwe w'iterabwoba wa FDLR bongeye guhura n'uruva gusenya igisa n'inkuba cyabakubitiye hano za Masisi. Ibi nabyo ndibo bikubwire nkubwire bamwe mu bari barasimbiye abayobozi b'uyu mutwe baje kongera guhura n'ibibazo bikomeye cyane birimo abafashwe mpiri. Ibi biri muri aya makuru, kandi ndakubwira ko igisa naho ari imyigaragambyo ikomeye cyane y'abasirikare ba leta ya Kongo bongeye kumvikana barasa mu kirere nyuma y'uko bavuze neza ko ibyo bari gukorerwa na leta yabo bisa naho ari ukubatererana mu gihe M23 yamaze kwadivansingana ibikoresho bishya. Bo bashinja iki gisirikare cyabo kutitabwaho. Ibi byose ariko biraturuka ku makuru y'ubutasi yamaze kujya hanze, aho amabanga yabo yose yamaze gusesekara ku ntare za Sarambwe nyuma y'uko hafashwe bamwe mu bayobozi b'iki gisirikare. Reka twinjire muri izi nkuru rero, reko turahera kuri iyi nkuru ikomeye cyane, inkuru isa naho idasanzwe. Nakubwiraga ibijyanye n'imitego M23 yagiye kugaragara itega iki gisirikare bahanganye mu rugamba. Ubwo ni igisirikare cya leta ya Kongo ariko kandi n'abarundi muri rusange. Nakubwiye ibyabereye Ikibumba hashize umwaka hafi n'amezi 2 cyangwa 3 M23 ubwo yari mu nkundura ikomeye cyane, ubwo yarwanaga n'izi ngabo. Abarundi nibwo bari bakigera kuri iki kibuga cy'imirwano hariya za Kibumba muri Kivu y'Amajyaruguru. Ibice bitandukanye hariya bivugwa neza ko za Petit Masisi n'ibindi bice bitandukanye za Nturo, imirwano yose yahaberaga abarundi bahuraga n'uruva gusenya. Ariko ibyabereye Kibumba ubwo abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo bari muri operasiyo ikomeye cyane yo gushakira inzira bagenzi babo. Abarenga 80 basanzwe bacitse imitwe bisanze mu mitego ikomeye cyane ya M23 bari ahameze nko mu Gikuyu. Ibi bisa naho byisubiyemo neza mu nkengero z'umujyi wa Baraka. Aha niho hari kubera igisa naho hari imirwano ikomeye cyane. Ingabo z'abarundi zongeye gupfa nk'uko bitangazwa. Bamwe baravuga ko arambushi izi ngabo zaguyemo, abandi bati ni imitego. Urumva byagenze gute? Ubu tuvugana ingabo z'abarundi zaje kwisanga ziguye mu cyo twakwita umutego, ariko kandi nambushi yari yatezwe. Ariko kandi aba basirikare b'abarundi bacagare yamaze gutegwa bimeze nk'ibiturika, amagrenade ndetse n'ibindi birokete bivugwa neza ko byari byatabwe aho abasirikare bari bunyure. M23 yari yamaze gukurura igisa naho hari inkuru z'uko uyu musirikare uyoboye urugamba ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi bari bamaze gupanga operasiyo ikomeye cyane yo kwirukana M23 mu nkengero z'umujyi wa Baraka.
iyi operasiyo igitangira abari bayitangije bose bahise bahasiga ubuzima ndetse bari batezwe ambushi ikomeye cyane aho n'abageragezaga kuza gufata mayiti ubwo ndavuga iyi mirambo y'abasirikare bari bamaze kugwa muri iyi ambushi bahuraga n'uruva gusenya bisa nkaho 23 itari yigeze iva hafi aho yakomeje kubasheringaho ndetse no kubavunderezaho ibiturika biremereye cyane. Ubu tuvugana n'amarira menshi cyane, benshi baravuga neza ko 23 yongeye gukora ikimeze nka operasiyo kubakubitisha inkuba, baje kwisanga baguye muri iyi mitego nk'uko biri kugenda bigaragazwa. Ubu tuvugana rero umwuka ni mubi ndetse bisa nkaho igisirikare cya leta y'u Burundi gikomeje kugenda kigaragaza ko kiri gutsindwa urugamba mu buryo bw'amaherere, aho bavuga ko bakomeze kugenda bamera nkaho bagambaniwe, nyamara birengagiza neza ko bamwe mu bakuriye ubutasi bwabo bamaze gucakirwa ndetse aribo bari kugenda bamena amwe mu mabanga yakoreshwaga n'iki gisirikare. Ubu tuvugana rero haravugwa ikimeze nka bombori hariya ku butaka bw'u Burundi. Perezida w'igihugu cy'u Burundi na n'ubu igisirikare ntago aragisobanura ngo agikomveka cyemeza uburyo ingabo zabo zirimo zirashirira kuri ubu butaka bw'iki gihugu cya Kongo, nyamara akomeza gushimangira neza ko ari ugufasha umuturanyi mu gihe bo babona ko ari ugukunda umuturanyi ukaruta uko wikunda. Abarundi baravuga ko igisirikare cya leta ya Kongo kimenyereye intambara kizihoramo kugeza na n'ubu. Iki gihugu cy'u Burundi bakibaza uko taye muri iyi ntambara isa nayo idateze kurangira, aho abarundi bakomeje kugenda basiga ubuzima ari benshi cyane. Ibi rero bikagenda bisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'u Burundi hakomeje kugenda hazamo ibibazo bikomeye cyane, aho abarundi bifuza neza ko ingabo zabo zava muri iyi mirwano, nyamara perezida w'iki gihugu cy'u Burundi ukomeje kwivugira neza ko Tshisekedi ari best friend we atamutererana, bagakomeza kugenda bakorana. Rero izi ngabo z'u Burundi ziraza kurikoroza kuko bamwe baravuga neza ko ibi byose biri kugenda bitakariza perezida w'igihugu cy'u Burundi amahirwe yo kongera kuyobora iki gihugu cy'u Burundi mu matora ari gutegurwa kuri ubu butaka. Yemeza neza ko 23 yongeye kugaragara muri Plaine d'Or z'inyuma y'amezi hafi 3. Iki gisirikare cya 23 cyarafashe umwanzuro wo kurekura bimwe mu bice bifatwa nk'iby'ingenzi kugira ngo hubahirizwe amasezerano ya Washington. Ubu tuvugana igisa nkaho ari igitutu, pressure yazamutse, ubwoba ni bwose kuri Wazalendo n'abandi basirikare b'abarundi bari mu nkengero za Plaine d'Or zizi. Aha murahazi cyane, habereye ibitendo bikomeye cyane ubw'ibitero bya 23 byaturukaga mu bice bitandukanye, ndetse imisozi nka Kabunambo ya mbere na Kabunambo ya kabiri ndetse na za Mitamba hose hagiye habera ibitendo. Bisa naho intare yagarutse mu mwanya wayo, abarundi batitiye bahunze, amabariyeri ya Wazalendo yamaze gukurwaho. Ibi ndabigusobanurira n'iki kiri gucurwa mu bijyanye no gutegura urugamba, ku buryo ubwoba bwongeye kugaragara. Ibimodoka by'intambara mu mujyi wa Uvira by'u Burundi ndetse na FARDC byongera kugaragara binyuranamo, bimwe bigenda ibindi bigaruka, utamenya ikiri gukorwa. Ibi byose n'ubwoba bw'intare za Sarambwe zamaze kumanuka. Ndakujyana kandi muri Etat Major y'u Burundi nkubwire bombori zongeye kuhumvikana, ari nako nkujyana za Masisi. Ikaze. Nibyo koko n'amakuru agezweho arasobanura byinshi cyane. Kuri ubu haravugwa ibisa naho ari ikikango gikomeye cyane Kinshasa na Bujumbura. Ubu tuvugana aho umukuru w'igihugu cy'u Burundi aherereye hariya Igitega asanzwe atuye. Benshi baremeza neza ko umutima usa n'uwamuvuyemo nyuma y'uko amakuru amaze gutaha i Burundi, ndetse na Kinshasa avuga neza ko hari abasirikare babiri bakomeye by'umwihariko bakoraga mu nzego z'ubutasi, yaba uruhande rw'u Burundi ndetse n'uruhande rwa Kongo. Abangaba bakaba bacakiriwe neza hano muri Kivu y'Amajyepfo, teritwari ya Fizi, hariya neza mu mujyi wa Baraka. Aba baguwe gitumo. Ukuriye ubutasi bwa Kongo by'umwihariko n'ukuriye ubutasi mu bijyanye na operasiyo ziri gukorwa mu biriya bice bya Kivu y'Amajyepfo, hakaza n'ukuriye ubutasi mu bijyanye n'ingabo z'u Burundi ziri ku butaka bwa Kongo. Aba bose bamaze gucakirwa ari bazima. Uribaza ngo iyo abatasi nk'aba bafashwe habiki n'iki kigiye gukurikiraho? Ntabwo
ushobora kurezista mu gihe wafashwe n'umwanzi muhanganye ku rugamba utagishoboye kuba wamutoroka cyangwa se ngo bagenzi bawe baze kukurasa birangire udatanze amakuru bamaze kugeramo ahangaha. Icyambere cyo aba bafashwe nta numwe wakomerekejwe ku buryo habanza kuba process zo kubavura ndetse no kubashyira mu buzima busanzwe kugira ngo bajye basobanura byinshi cyane. Amakuru aravuga neza ko ikijyanye n'inkuru ibyapangwaga ndetse gukorwa n'ibiri gutegurwa byose n'ibyo bapanze uko bari kubikora ibijyanye n'urugamba byose byamaze kujya hanze. ba 23 yamaze kuzana intelligence yayo niyo iri gukoresha statement zikomeye cyane aba bamaze gucakirwa. Ubu tuvugana rero akura aremeza neza ku gisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'abarundi imigambi yabo yose yamaze kujya hanze. Ubu tuvugana kugira ngo bakore operation pe gucamo biragoye kugeza igihe bazahindurira uburyo nubwo nabyo bisa naho biri bubagore bitewe n'impamvu ndi bukubwire. Ubu tuvugana kandi humvikanye igisa naho ari pura bari bafitiye igice cya Minembwe. Ibi byose byamaze kujya hanze bisa nkaho amahanga agiye kumenya ukuri ku bijyanye n'imikorere ya Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Ubu tuvugana intare za Sarambwe zisa naho zongeye kubabaza ku buryo bukomeye cyane Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi. Abagabo bivugwa neza ko bari kurira bose habuze uhoza undi, ariko kandi Kinshasa na Bujumbura hose hatangiye ikikango kugerageza guhindura systeme zikoreshwa mu by'urugamba ibisanzwe n'amapassword ndetse n'amakorodona akoreshwa n'abagurutsa drone. Uburyo bwose babonagamwe amakuru 23 yamaze kubumenya bisa naho yamaze kuburoka inzira zose. Bisa nkaho urugamba rugiye kurwanirwa ku ruhande rumwe. Icuraburindi mu gisirikare cya leta ya Kongo, icuraburindi kandi mu gisirikare cya leta y'u Burundi. Bisa nkaho kohereza abasirikare ku butaka bw'u Burundi amini ku butaka bwa Kongo bikozwe n'igisirikare cy'u Burundi bisa nkaho bigiye kugira ingaruka zikomeye cyane ku mabanga y'igihugu cy'u Burundi. Ubwo bamwe mu batasi bakomeye bamaze gucakirwa bacakiriwe muri uyu mujyi mu busanzwe umujyi wa Barakuru kuberamo imirwano, ariko ni igice kimwe. Bisa nkaho aho bafatiwe uretse operation ikomeye cyane yakozwe ubundi nta mirwano yari hari, bari bahari bisanzwe. Ubu rero turavuga izi nkuru mu gihe Kinshasa nabo bari kurwana uko bagerageza gukavaringa amabanga yabo arimo arajya hanze nubwo byamaze kurangira barimo barisama basandaye. Uribaza ngo ibi byose biregekwa kurinde? Ubu tuvugana ibisa nkaho 23 yatangiye gupanua ndetse yatangiye gukora ibitendo bitandukanye n'ibyo benshi batekerezaga. Ibyanatumye izi ntare za Sarambwe benshi bemeza neza ko zatangiye kugaruka mu bice bya Plaine de Ruzizi. Bemwe bakemeza neza ko hari amabanga akomeye cyane 23 yamaze gukandagira ndetse yamaze kumenya aza gutuma iki gisirikare cya leta y'u Burundi kidashobora kongera kurenga umutaru. Ubu tuvugana wazarendo zamaze guhunga zirukanka amasigamana shamo ndetse bisa nkaho Tshisekedi bashaka kumugambanira bakamubirindura ku butegetsi nyuma yuko agaragaje intege nkiya ndetse agaragaje agasuzuguro. Twavuga neza ko yasuzuguye leta zunze ubumwe za Amerika. N'amakuru agaragaza neza ko perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo amaze kwangwa ndetse amaze kugenda agaragarizwa urukundo ruke bitewe n'ibikorwa by'ingabo ze. Benshi bavuga neza ko bikorwa abirebera. Ubu tuvugana rero Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Elias Fachibeto nk'uko yiyita aya mazina yose, perezida w'igihugu cya Kongo, benshi bamaze kwemeza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi ari we wagiye umushuka mu bihe bitandukanye akamubwira gufata imyanzuro isa naho itari feya ku bijyanye no kuba igihugu cya Kongo gikeneye amahoro. Uyu mugabo yagiye yirebaho cyane ntashake kumva iby'amasezerano y'I Washington ndetse n'ibijyanye n'ibyo ari kugenda asinyanya na 23 bivuga bikaza kurangira ahubwo ahise abihindura agaca inyuma akajya gusaba ubufasha bw'ibiturika ndetse n'intwaro nk'uko yagiye abigaragaza ndetse asaba ibihugu bitandukanye ngo abasirikare ndetse n'ubwirizi bw'ikirere, nyamara bikaza kurangira bitamuhiriye. Ubu tuvugana rero ashobora kuba byarangiye ndetse nk'uko biri kugenda binugwanugwa araza gutumizwaho vuba aha ngaha ndetse bitarenze amasaha 21. Tshisekedi araza gushyirirwaho impapuro ziza kuba zifatwa nka manda dare cyangwa se ni impapuro zo kumuta muri yombi. Tshisekedi ni umuyobozi w'igihugu cya Kongo nibyo, ariko uru rukiko si ubwa mbere si ubwa kabiri ruburanisha bimwe mu bikomerezwa nk'uko bigenda bigaragara. Tshisekedi arashinjwa ibyaha bigera kuri 5.
icyaha cyo kuba yarakoze iyica muntu cyangwa se iyica rubozo ku baturage baherereye Iminembwe. Ibi kandi byakozwe n'ingabo ze, bivuze ko nawe abizi kandi ari uba wazitumye. Ibyaha by'intambara ni ukuvuga ni ibyaha by'intambara, ni amadrone y'iki gisirikare cya leta ya Kongo yakomeje kugenda arimbura abantu za Rubaya na za Minembwe. Nanone icyaha cyo kuba yaranyuruje umutungo ari kuba wagirira akamaro abaturage, akaza kwigwizaho umutungo ndetse agakoresha inyungu z'igihugu mu nyungu ze, ni nkako twabivuga. Arakurikiranwaho ndetse n'ikindi cyaha gikomeye cyane cyo kwirukana abaturage mu gihugu cyabo, ndetse ibintu bifatwa nkaho ari icyaha gikomeye cyane kumenesha impunzi, by'umwihariko na mama 23 irafatwa mu bo ari gushaka kwirukana ku butaka bwabo. Ni ibyaha byinshi cyane, ariko ibyiganjemo bikomeye ni ibyaha by'intambara ndetse n'ubwicanyi, ibyaha by'ivangura ndetse n'ivanguramoko. Nyine ibi byose bimuriho ndetse bisa nkaho bifite n'ibimenyetso. mama 23 mu bihe bitandukanye yagiye igerageza gupushinga ibi birego ndetse ikagaragaza ko uyu perezida w'igihugu cya Kongo ari umwe mu bahedinze ibikorwa bya FDLR ndetse n'izindi nyeshyamba zikomeje kugenda zifata ku ngufu zikanatwika abaturage. Ibi rero byagiye bigaragaza ko perezida w'igihugu cya Kongo muri rusange asa naho yamaze kujya ku gitutu gikomeye cyane, aho ICC International Criminal Court, uru rukiko ruhana ibyaha mpuzamahanga ndetse rwiganje mu guhana ababaye akahebwe ndetse n'ibindi bikomerezwa. Ubu tuvugana uyu mugabo utetse igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo araza kwisanga imbere y'inkiko. Biravugwa ko impapuro zo kumuta muri yombi ndetse zamaze kugenda zinozwa. Biravugwa neza ko bitarenze amasaha 21 dushobora kuza kumva indi nkuru. Ibi biraza kugenda bite igitutu gikomeye cyane Kinshasa. Abasirikare benshi cyane aho bari mu bice bitandukanye basa naho batagishoboye kuba barinda imipaka cyangwa se aho bahana imbibi n'ibice 23 kontrola. Ahari kubera imirwano ho bisa nkaho ingabo za leta ya Kongo zamaze kuba dekuraje, nta mbaraga. Benshi bavuga neza ko motivation mu gisirikare cya Kongo iri hasi. Tshisekedi none wasangayikishijwe n'ibibazo bye biri personnel bitandukanye no kuba yahangayikishwa nuko izi ngabo zibayeho. Ubu tuvugana hakomeje kugenda humvikana bamwe mu basirikare bakomeye cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bafatirwa imyanzuro ikomeye cyane biturutse kwa Tshisekedi, aho bashinjwa ibyaha birimo gukorana na AFC 23 bagakorana ngo n'ibihugu, aho bivugwa neza ko hari abasirikare ngo bakuru bavuganaga n'abitwa baciwewe ndetse n'abandi ngo ku murongo wa telefone, ariko kandi bakaba ari abasirikare batari aba Kongo b'ibihugu by'ibituranyi. Bivugwa neza ko ngo bagambaniye igisirikare cyabo cya Kongo. Ibi rero nabyo birakomeza kugenda biteza intugunda ndetse no gucikagurikamo hagati muri iki gisirikare cya Kongo, nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo mu bice baherereyemo, by'umwihariko ibiri kuberamwo imirwano, barimo baragaragaza intege nke ndetse no gucika intege ku buryo butari busanzwe. Benshi kugeza kuri ubu baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu gisa naho kitari organize. Imiyoborere yasubiye inyuma, abajenerali bakuru bari gusubiranamo, ugasanga buri umwe afite igice cy'ingabo kimwumva ndetse kimwumvira, abandi nabo ugasanga bafite igice cy'ingabo basa naho bamaze kugira izabo. Ibi rero bigakomeza kwafekta ku buryo bukomeye cyane umutekano w'iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, ibice biri kuberamwo imirwano byo ntabwo yigeze ihagarara na gatoya. Haracyumvikana ibiturika ahari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo, nyine hariya neza werekeje Minembwe. Bisa nkaho abanyamurenge bo batazabona gahenge, nubwo bisa nkaho izi ngabo zabo zikomeza kugenda zirwanaho, ariko iminsi ntirenga 2 batatatswe ndetse batagabweho ibitero bikomeye cyane. Gusa amahirwe bafite nuko noneho ubu ngubu ibitero biri guca ku butaka bakabasha guhangana nabyo. Tuvugana biravugwa neza ko mu ngoro y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari habereye ikimeze nka kudeta, ariko uyu mugabo Imana ikaza kumugumishaho akaboko. Ubwo ndavuga nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi, nyuma yuko amakuru yakwirakwiriye kuri rezo sosiyo. Ubu tuvugana byamaze kwemezwa neza ko abarimo General Prime Niyongabo bagaragaraga nk'inshuti ye magara nabo batangiye kugenda abamuhinduka. Ibi biri kugenda bigaragazwa
bibazwa n'amagambo yagiye ashyirwa hanze na bamwe mu banyapolitike bakomeye ndetse bisa nkaho bari basanzwe bavuga rumwe n'iyi leta cyangwa se n'ubutegetsi bwa perezida w'igihugu cy'u Burundi, ariko bagasa nkaho bamaze kugenda bahindura imvugo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi akomeje kugenda agaragarizwa ko ashobora kuba atishimiwe n'abamuri hafi nk'uko bakomeje kugenda bamutega imitego. Uribaza ngo byagenze gute? Biravugwa neza ko abayobozi bakuru barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Burundi ndetse